your best YouTube channel. Why media. Kirungi kyokola okuba nga oli kwa media amwebale kutugobera nga panambozi daife bambi ku YouTube kitwizaamu amaani era tusaba abayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira nga bulido owaife ere busede mu bikado awatuuka emagamago bakakira wagema ebiguudo ebijja mu ndeeyo ebiguudo ebyo ti birimerime eriyo ebikado bingi otuukeyo obuuze bakuba ati waliwo wa Yazid mu bikado twebeereeyo twalya ku muwogo omubisi ni maama ngawe muli kumbana bambi ndize wano waka owa mama Ivan ngena bakobeire mama Ivan bamusibwira okuva ku kitande Mulago n'omwana bamweza era ngena bakobeire na basuubiza nti ndakujayo okwo atukobere kyekibaire Mulago lwaki yatuusa okuvaayo oba oliawo tubone ne ku mbeera ya Ivan yalimu so nekitulese nga wayi media wano era nga mama Ivan yasoboire okuva e Mulago mu idwaliro e Kampala era nga yayize eno mu bitundu by'Ebusoga enambaale nga yali n'omwana so wentuukire waka ngeriyo abaidi okusabira kwa Ivan nga bali kumusabiraku bava kumusabira ku saala wabula yetwiddeyo twidda kuba nga tufuna Ivan tumubonako kwembera yalimu nga wembakubye ndi Yazid Yolisigira kali kusubscribinga go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't forget kugula ku membership packs daife woboli kwenda kusupportinga YY media bambi nakatono kona kasobola okuba nga olinako akasente akakatwamba okuba nga tutambula mu byalo n'amawulire oba oli awo n'okuyamba abantu nga bano ojja ku YouTube channel ifo wa subscribinga oluvannyuma wajja wali ekigambo join wakinigako then onamala okukinigako ekigambo join kida kuleeta membership packs eriyo do mutwalo mitwalo 3 mitwalo 5 paka mitwalo 10 aye kuba ekiriwo ndikyetaaga okuba nga oli ni visa card oba credit card wawandika namba da credit card babanga akasente kakono okatuwere kajja kutuyambako kubambe mu community osobola okujja era wali super thanks wona watusiima waba n'engeri yotusupportinga kukunga YY media oba tosobola ebyo osobola okukozesa namba daife da mobile money wabanga osupportinga ku YY media bambi akasente okatuyamba kukula ddala ku mbeera y'amafuta ni tiimu yange cameraman okutambula mu field so nebyo nga wembakubye ndi Yazid mama Ivan eibaluma bidda kuwona oyogera ko kwino bidda kuwona so olugendo lwe Mulago soko tukobere kuku tutandike ngokali kutokobera oluvannyuma lw'okusiibula twendo tukobere twakusiibula okuva idinda nga oli kujja Mulago otukotie Mulago Mulago natambula natuuka wentuuka Mulago bamusikamu ku amaadi kuba namutwala nga olubuto lunene kati bansindika wendimenti okuba kati webakuba ekifaananyi basaba sente bakuba ekifaananyi webakuba ekifaananyi ekinene bakebera bakoba nti ekibumba nekiriku obuzibu bamutoolako omusaayi bakebera buli kye bayenda kyona nga bansaba sente bakebera omusaayi hepatitis B hepatitis C bakebera TB bakebera kale ebindi nalinga nabikolako nga nabikebezaako aye babiiramu kati nga benda okwekengenya babonera ki ekiruma omwana bankoba nti ekibumba nekirikuki obuzibu bakoba ati yaba n'akawuka ka hepatitis B bamukebera AIDS nga muzira kale kati batandika okunkoba ogula eddagala
okugula nga bawandiika n'ajja n'agula era akaleza akasinze kuntoola yakataasobweka akakalubirinu ak'emitwalo ako kebankoba 35 ng'ate tikabonekaboneka n'ataaku n'eddagala erindi ng'eitontone erya wansi n'eribanga limpeebwa. Okay, nga tukali kweyongerawo wenawo wendikwenda okutegeera. So ogiri Mulago oluwatuukirawo olweno olwo watuuka saawa nga imeka Ivory yali mu mbeera ki era tukobere bamugemaku oba bbe? Tebamugemaku kuba watuuka saawa nga imeka Mulago? Natuuka saawa 12 nga tiddewo entandiikira. Twasula obwire obwo yali alivanga musaayi mu nnindo naye ngeza tutandiikira nti wano ba wano twaba tujasula ku luya kale twabuukiriza ebwakya kunkyo naafunawo entandiikira okujja okubanga batandika okutukolako. So watandikira wa ofunye wotandiikira niwa basikali bakulagira ati mujje wano? Nabuuza abalwaire abaalimu omwo mu ddwaliro bankoba nti jja kukajjansi wenajja kukajjansi bankoba bansindika kwa kyuti nga wano nga bali bona nti basobola bansika kwa kyuti kati bantambuza bantwala ku 16 wona babona nga tusaanirawo bandeeta mu b'ebibumba. Olunaku lwokubiri? Olunaku najja lwakuna, olwokutaano lwe bantambuza, olw'omukaaga n'atuuka olw'esande n'atuuka mu b'ebibumba. Bale bakulagira ab'ebibumba baba. So awenawo batandika batya okumwekebedda Mulago abasawo? Kale kati batandikira ku kifaananyi ekinene bankoba mbawo emitwalo basooka na 3 n'abakoba nzira n'abakoba 25 n'abakoba nzira bakoba atoola emitwalo 2 kale bakola ki bajja bamukuba ekifaananyi bamukuba ekifaananyi kyaira kati batandikirawo treatment deriva batandikirawo ng'akasente lwe kakubuze owuwaaba era baterino olina eddagala woba olizira ng'owuwaabaawo. Okay, so wenaawo tulikwenda mpolampola Mulago tube tugidde nga eddwaliro lya gavumenti lya bwerere era nga tuyidde nti abantu abava eno mu madwaliro agaife eno aga country oba nga Iganga Ebugiri Idinda nti bajeyo na ambulance nti eddagala libaayi babakola ku bwerere iwe obwida obwe Mulago bwalinga butya nga buli kintu kyakugula oba ngeri ye kino kyebakuwa ekyobwerere? Kati ebitontono bakobanga nti ebyo bibaawo ate era ekindi era ojja wakigula bakoba nkizirawo naye ebigemagana n'esente otandikira ku 15 mutwalo ekyoba olina kujja kigula ate ebyange buli kintu kyalinga nga kya bbeeyi ng'ekyokozesa ekyobwida ndabi kya bbeeyi nga bampandikira gy'ogule oba ng'ozira nga tibamwidanda babaawo. Wobanga itofunye ebwida eddagala libakukobye omwana tibamukolako? Tibamwidandaba ng'abaawo kati wenabona nga mbikooye nakoba at least ng'awandi basayininga bakoba atumwidanda ibaye ng'ate kati najjayo omusawo. Nga ne baani abasayininga abasawo? Nga balaga ati bamwidanda ibaye nga tibamukozeeko? Kati najjayo omusawo mulala naako omwana nkuvaiddo tarifu na treatment lwaki bankoba yajja okulinga mugundi mu fayiro nga bawandiise nti bamwidandayo kati nakola kinaako omwana nga kalifu n'eddagala bampa fayiro ati gy'obone ng'oba eriyo eddagala najja otuuka nga mu eddagala lye bankobye nga yona lizayo buti kati bajja ku gundi ku famasi eyindi omu ono yona ajja okufuna eddagala omukulu waamu yanfunirayo akaddagala kampisa bampa kati lino eddagala kaki? Kampesa bakeeta kampesa kakola ku kyako? Kale bankoba tukakendeza ku bwa bulumi aye nga tikakola era ku obwo bulwaire kale kakendeza ku bwa bulumi. Okay, so wenaawo tuwe ku kifaani oba kuwandiikira eddagala atujja ogule pharmacy zirimu eno mu iddwaliro oba ojja kuliya? Ojja kuluya nga tojja omwo ojja kuluya waliwo wetwadya nga twagula ku first pharmacy ng'ojja ku Mulago omuyaka. Bano abasawo n'abakulagira atijja ku pharmacy ero bayo mwene mwetwala?
abasawo n'abakulaga bakuwandiikira nti gyonoona eddagala ku famasi kati we wajja otuuka waawaya akapapula ako bakala nti doozi eyo ya mitwalo giti kati we wayogera gy'olina baakuwaako eddoozi eyo gy'olina. So okay, eyo tuviireyo butusaawo eno batandise okwidandaba Ivan. Wamutuusa Mulago wako bwe tebamutoolamu ku amaadi. So batandika okumutoolamu amaadi nga bamwidandaba batya? Kale kati bamutoolamu amaadi nga azira kye bakoze kye bamutaireko kati bwe batandika otugabamu ku nkyo baatugabamu kati bwe namutuusa wano era nga amaadi kale galimu we gabamu batandika kati bankoba akadagala ako nti ngule kalubirina nga ati we batoolamu nga tibakamutaireeko olubuto lujja kweyongera kati nga akadagala ako ke buli lunaku ndina ogula akadagala ako buli lwe bamusiseemu amaadi nkagule. Bakayita batya? Albin. Albin. Ng'okagula ssente ng'emmeka? Akaali ka mitwalo 35 kati nze najja ne nkagula bankola 35 kati beene akookubiri baabuna nga embeera nga tiinankani kati bakaleeta ssente doolina naabawa essente ng'omwana ye mu mbeera. Waba wakuimeka? Emitwalo 25. Kaaboneka beene baakaleeta? Beene baakaleeta kati bwe baakaleeta bamwidandaba kuba baali nga bamulesa awo ekimutuusiisa okuba mu mbeera edo nga benda akaleza akayenga esente edo saawa eyo dizirawo edigula akaleza ako kale kati bandagira nkoleki mbe nga nkafuna omwana embeera yeeyongera eyali atambula yasigala nga takeekyusa talya tanwa tamogga takola ki kale kati na paka enafuna emitwalo egya 25 ng'era nga munambye bagireke banamba nakutoola nadibawo bafuna akadagala ako bamutaako. Tekana akadagala ka 25 abasawo bakatoolawa tokobe nti eddagala libaayo aye benda akasente male kiboneka kale kuba beene baako baatewazira kati oluvannyuma lwakyo baakaleeta. So bamukuba akadagala kano embeera yali yetya? Kale bamukuba akadagala ako yabanga embeera ekyuseemuuku naye kati ate era waabitawo nnaku nga 2 buli lwe yalyanga amaadi gayira muki mu lubuto bwe gayira mu lubuto kati naawulirisaamu ate bansaba eddaako 3 era najja okubona era nga gayira muki mu lubuto kati awo omusawo mulala yandita yakoba ati wetukozeeko ati tubwenenga ebintu bize nga tiwakutereera kugeza kubugeze. Sooka olinde tenda kuntwala speed oli kulapinga oli oti mwembi oli oti gravity bino tibyakulapinga bulapinge twenda twajanga ye tuli kuva tuli kutegeera bulungi bamukolaku bamuwa treatment ene yakadagala lubini okumala ibanga kimala omusawo akobe nti omwana ati kuba kuzeeku naawe omwana tajja kutereera. Kale kati bankoba nti nfuna obudagala 5 obudagala obwo bwalema 5 kuba najja okizuula nga 5 nalindidde nti banaataamu olubuto terujja kwira mu kuzimba aye wabitawo nnaku 2 olubuto lwabanga ate lwizeemu ki amaadi kati naakoba emitwalo egya 35 giri kugyavangawa egy'okumutoola mu buli lw'enguzi ate nga tembeera teriikyuka tekyuka bamutola mugabita wena ku 2 kayigayiramu n'abakoba kwiga yena mutoole einuma nga bamusikamu amaadi ni lwenatuuka lwene bamusikamu aye nga tibataireko kalubindi naye kati n'abakoba omwana embeera gyalimu mutusike mu bw'amaadi ajja kuba ki bulungi afuna okuweera bamuleka kale olubuto lwadya amaadi gaboneka gamukose yali ayogere yali akola ki yabanga ayirayo mu mbeera ddire yabanga ng'embeera gyali ku kale nga yakujja. Wete lwaki tebamusikamu nga bali kwenda gye kati nga bali kwenda ngula akacupa kalubini kati bankoba twenda obucupa 5 omulundi mulala n'abeegaana akaba nange ndina edda akacupa kalala tuli kwenda obucupa 5 omulundi banaabakoba nina akacupa kalala mbeegayirire n'ataakuno okulira
kati oluvannyuma baida bamukakola bamuteeku akacupa ako ne bamusikamu amaadhi ago yabanga ajja kaira engulu ngaira engulu paka kati saawa eno ayogera alya yanwa yatyamaku akaseera ayeta emika gatukali kujjaawo omusawo yakukobya atya atwidanda ebyekuwa ebiremye oyinaani yakubye yabaire nansi bano bamusawo mwene bano abanene abadokita kati yabaire dokita bakoba ati bandifanga ati jja oidandabireko ku madwaliro ag'okumpi kumpi buli wiiki babe nga bamusikamu amaadhi omulundi mulala obe nga bawandiika n'eddagala balita mu kitabo n'oyalubeni bamutaamu n'amakerenda laliyo ne bwe batemu obwomuta ku maadhi obwomutangaku amaadhi naye nga basoose okunkoba ati embeera ati treatment ewoireyo bakobye ti treatment ey'obulwaire obw'ekibumba yabaye balowooza nti baida kugimuwaaterere yabaire ewoireyo aye ate yali ekaali kuwaayo kuba obukipa bwe bankoba nali tibufunye waayo lwali ofunye kumeka nali nfunyeku nga 3 so tukobere wenaawo nakubanga abantu baife nti omuweereza akasente kaidanga era akaidanga kenaga batakwati nabaganamba nfu be akasente kaidanga era webale akasente katuuka buli yakaweerezanga kaidanga akandi kabanga akameseji nga nkabona ayengero ojolinga ku mobile nga tikabaayo nga lwaki bakusuulira bungulu omulwaire ali kujja okufa alina omulwaire ajja okufa mu idwaliro era mwamusuulira bungulu nga bakusuulira bungulu bakuweza ku meseji y'empota nga guza akasente ajja kulinga ku mobile nga tekubanga kuwaira 5 ng'owulira otya mule nga meseji edio eba ku mitwalo oti 10 oba 2 ogumeseji guba gwa sente emeka ogwo aliwe yali eyabiri n'omusanvu wabaawo yali ey'etaano ey'esatu wabona ogumeseji ogwabiri n'omusanvu gwakooti leero no katonda ayambye naye abandi abaalina amazima bambi abaanumirwa beebale bampa era ng'oyaganaku watoolaku wagayita kuba nakaleka ng'oku buti we kaweraku nga kaweramu eddagala n'adya n'atoolaku n'ajja n'agula eddagala era kuwagula buno bwalubini obusatu kunagula batugemerera esente eddo abantu batuwa esente zisoba mu miliyoni bampa kuba okuva ejinja wengayitedde ejinja ate eddagano transport gayitaku era walalawo transport kale daweramuku kuba era nadikozesa okulya okolaki eddagala lina erindi oba ly'etaano bawandiika ati sirapu yakupamu eya mulala 2 eno yaki kale nga bawandiika kale najja nagula binalingako ensobola byentasobola naddala okukebeza kwajja ni sente kino kya 8 kino kya 10 kino kya 2 kino kya 3 kino kyemeka bayinza ogayita eno yange bakoba nadikebeza bakukobairamu ife wano twadikebera kati nabanga nga olwokwenda bulamu bw'omwana era nga nkolaki nga ndya twakebera bye babwine bakoba tubwine batabwine bakoba tetubwine so tukobere wenaawo endia Ivan yebaire tya kuba wankobera kuku otwaliwo bye bakuba tumugulire ngoto twenda kubona endia alinga etya nga bakuba omugulire nga biki kale kati endia nga nkola kyensobwaire osinzira kasente kenali ndina nga lundi mugulira ku amagi kuba ago bankoba ga buli lunaku paka lasiti amagi ameka amagi 3 ku nkya omusana n'eigulu kati bankoba mugulire muliikirizenga kati bankoba akawunga simanyi kakalubya mu 9 bankoba kale ebyo ebisiika ebyo babindobera ebinike mu bwito nga 9 ati sitiwe mba nsiisa ekintu nsiike na bwito mutini kumufuka mu maadhi kumuwanga ivo omuunu tyongera mu muunu omuwa omuunu aye ntongera mu muunu nkolenga mutintini gwa kiguuji kale bandagira mugulyanga ekyenanda ekibisa nga kyabbeeyi nga kale lwensobwaire lwenkigula aye nga mbaire kusinga mbaire emuliisa akatogo amatooka akaliku amaido nga kendina obusera
so abaire nga yatandika okulya alya ne kati alya era kati ayenda kati ayekwenda byakunwa lyo ndeetera ebyokunwa yayenda n'emmere niwoosuza amawolu gotagali ayenda ekintu nga kyokya efumbirwa essaawa eyo kale kati yabanga ali mu mbeera edo kati akoba amagulu ganuma n'okusesema kale kati nebuli waye tibampaireko waire akadagala waire n'akala so wenaawe bali kujja okubuuza okusiibula okuva Mulago abasawo bakuwaire ki wenaawe kiki bakuwaire bakuwaire ku treatment iti eno namuweranga waka bakuwaire ki kiwayize nakyo azira ke bampaire waire n'akala okutoolako okumpa ebiwandiiko tugeze ng'abankoyo okunsindiikiriza kuba nagazizaako obuvunama munambe munsikiremu ku atisiti wamaadi nfune bwemusitula mwizeeyo ewaka azira kye banambye naakubira mwana nazza isimu yaida yeetiika omwana ku mutwe twamutwala mu motoka twasobola okutambula okupaka okutuuka eno eiganga abasawo bakolanga boona abaako wensi eno abasawo bye tusuubira otuyamba mbonanga emitima gye bulero nga gyakaluba iwe abasawo wali obasuubira okwebisa engeri yebebisaamu enaku dino mbonanga emitima gye bona giringa egyakaluba okuwa omwana so mwaidye ngende nzimbu yabaire nzimbu ino kati naabonanga ne ku kyalo omuntu abaire ku kitanda okwira mu mbeera edo nga kirikunga emyensoni n'engeri bwemutuusa kati najjako mu idwaliro linamusookezaako namukubira isimu kati bwe namukubira isimu namukoberako nti ndireeta omwana ono kuba amwedya omusikemu ki amaadi yankoba ati kale muleeta kunce kuno nti ndimuleeta twagiire otuuka nga aviirewo kalesewo abasawo kati batuwa ekitanda nakante ati tuli kusula nenze musikamu bwaki bwamaadi nsobola okumwezaayo bamusisemu kati bamusiseemu bankoba twenda emitwalo 5 nakoba nzira sente okay kale ekirungi bamusiseemu so tubona ku ebiwandiiko ebyo mbonekoko tubona ku ebiwandiiko ebyo Uganda nga leero efuuse ya bulumi buti kino ki kati kino kifaananya kino ne bamukuba kya mu lubuto babone olubuto we lwemereire babone ekibumba kiki ekikoba gano n'amabaluwa ge bakuwaire ag'emulago okay kambone Children's Hospital patient referral do Mulago eno ye bakuwaire nga ekusiibula Mulago inpatient discharge form Mulago Hospital Mwanguzi Ivan so okusinziza ku eno diagnosis bazulanga alini chronic liver disease abaina obulwaire bwa eini ni liver ebisigerewo nebyo ayenga Ivan byendi kubona kuno ebyakolebwa Dr. Prima biraganga alina ekirwere ky'ekibumba ebisigere tujja kubijjamu embwa ine mabaluwa nigano bamuwaire era ni baluwa yine mutole Mulago ayenga bulwaire bwa kibumba n'obuli kuyita Ivan so kota baluwa mali lito wansawo oda kuditerezanga so bakubya ati kibumba kiri kitya lwaki kyabalemi okwidanda babasawo ekibumba kino kale ekibumba bakobye nti kyagwerera ati kyagwera kyali okugwera n'okola kutya kyakendeera kale ati singa nfuna eryo eddagala lyebataireko awo bulezi bwa rubini ne bamwidandaba amakerenda tomana nti waliwo essuubi eryokolaki eryokuwona ayenga so amakenda go bagawandiise oko bagawandiise kuno wagireko ku omwidwaliro oba ku famasi okubuuza ku makenda ago beeyi kale nkali ayewe nagira omusikamu amaade babwine kubakoba ati eddagala lya bbeeyi ati lya bbeeyi kale nkali kujja butuwa mwiziza waka
kyekiraku ngaiwe omuzaire oviire Mulago bakobye ogula eddagala eryo then buli wiiki omutwale nga bamutolemu amaadi kwidala eri kulyo iganga ku hospital okusinza ku ebyo byembwaineko iwe kikyoyizaaku nga mwene mwana kyendizaako ndisaba bababa ne bamama bayenganga banamba batandabulira kuba buti bawa okwabulira bacha batakulekulira batandekulira kubanga buti baliwandiise aye ndi n'emitwalo 5 musawo aye eddagala lya bbeeyi okuboneka nga ndiisa Ivani okumwidandaba kuba bandagiire omufaliso asule walungi muzizikenga aye kati kiri kwetaagisa mbe nga mufunirayo kwakafaliso oza mufaliso azira mufaliso abaire asula ku kipaali omwana lwaki waita omugulire mu mufaliso akasente kale kuba buti kabaye nga kakugula eddagala eno mukyalo mulima embooli n'edduuma iwe tiwalimangako nalimangako aye buziraako kati osobola olima byafa omusana gwayokya wabanga kale ezira kyokunguya kale kati wabanga osobola ofunayo mufaliso ogwo ogw'ekisampa ogw'3,000 abiri asula ku kisampa kya 3,000 omulwaire owenda wenda kenkola bulangiti nazizika eno nti nayala kwesuuka nga niwe wenkosula ku mupaliso era nga kati ninze zenkamba nsula naye kati saawa eno wende kati nsula naye awo ku lupaale tusula tutyo nosula ku lupaale kati lolo diida ate kati oba olina ekyokikolera oba ozira kyekikolera kale oli kuwawayi media bambi ndi Yazid Yolisigira awo ife busede mu bikado eyo n'emboozi ya mama Ivan n'emboozi ya Ivan nekiri Mulago ndio soko oleta Ivan mubone kumale kuba tunatera okugolola soka oleta Ivan otukirega nga bava kumusabirako era maze okumusabira yaje yalambala so leka bamulete tumubone kuko mikwano ja Ivan jimuboneko ayenge kiriwo n'ekyo bambi Ivan bamwiza waka abasawo ba recommendinze nti mama wagulenga akadagala izete baketa albin kaita musika omadi bamukuba akadagala ako haiti tudi mugaso wakadagala kono kuba mama Ivan ayikuba ati nige bamukuba akadagala kana kuba kati albin nakakola kubwe kibomba ati after 2 days kabiri ende mala yaira mu yazimba yana kyafire ku ni dokita okoba ati ona atulemereire kubera ende kumalanga yakola ki so mama Ivan yabwene nga jasa ali kube bube gula albin mitwala 5 ayengezera nchuka akati omwiza wifi iganga omwiza iganga so embere to weri ngo omwana akali mu bulumi anange akali embere tinungi basabo ni banyabo tubebaza bamubereirewo aberewo Ivan tubebaza bambi mama nga yekuba yaidaga na Ivan yali mu abere kikabera ajinga ali kuchuka ali kuteratera muko abaire nga alitera kuba abaire nga tali atayogera tantegera tiyekyusa tatyama aye kati abaire nga ali kujja ngaira munteeko kati atyamaku alya yanwa yayogera kale kati n'embeera gyalimu ng'obuzibu bwali bwakulwa musika mu maadi mu lubuto nnuze konabona n'okwava obuzibu yabanga bisibwa bubi okutuuka ku mbeera eyo so buti ngotwere ko kusaba omwiza wano waka kicho jjo okolanko kwekindi bine ebirezerezi ebikisoga bivira kulala oberere kujja kutandika okugezagezaako kuberi abatwanga ati mugezaako n'ebyekisoga kale kati ebyekisoga nabityamu kulwokubanga bakebera babonanga munda omubiri niwe byamukosaamuuko wakolesa bingi kale kati nabanga neze mukoleseeko eddagala ery'amakerenda mbone libankobye kuba amakerenda olw'akasente mbaire nkalimu wagamala
kubanga okusinga esente dijja mu kadagala kale ak'ebbeeyi wedibaire dijja nga kale amakere ndambaire nkali gamuwa ku kimala. Okay. Ivan okandidukira isooka ebikuluma ebikuluma embeera eri etya mukakuluma ino munda ki ekikuluma naki ekindi n'amagulu ebikuluma okay. Mama nje bambi oni Ivan aye nga wolingirira yakyukaku okuba getwalira wano yalinga yazimbuluka mu fesi naye nga yazimbuluka wabula leero obolerala nga yakyukaku fesi ebere nga yairawo ng'omuntu alinomo obolerala nga yairawo fesi nenda tine naino tiri kwenda kugibona ino naye nenda yona tine naino mami kyanda ulo kikyobona kitalingawo kikyuseeko kwa Ivan kano katwamutwala ku mwidwaliro kale kyenda ulo ekiriwo nti yalinga mu fesi omuzimbulufu obuntu nga bwamufukika mu maiso aye buti efesi ejire ng'enirira n'okutegeera kiruma Ivan kyene kimuluma endwaire kubamba nga kendi dandabo odi awakebezaaku kale naye kati bayiramu bakebera buti ndidi ekiri kuluma Ivan. Okay. So wenaawo nga tunaatera okumaliriza nenda waliwo banange mbakobera nti mama Ivan yatukoba nti obulere buno bwavuira kitebeeza nti eriyo omuntu eyamuwa eyataidde oba eddagala mu mmere niyavaako obuzibu buno byali bityawo kale kati omuntu oyo wenditiiwo ife wa maama abamusaada kale kati ab'ekika benda itaka eryo okuligula oba okulitwala kati twena bamaama baatuwa tweyiyi tube nga tufuna akaife ko buti we baakola bye baakolanga bideemi nze ndowooza nti kubanza nali tiriyali nga ebampa tiriyali nze ndowooza nti n'okutoola baawamu omwana ono kale kati omwana oyo yakobanga munda olubuto ne lutandika okuvaayo ab'ekyalo batandika omusonka mu olunwe bamutera mu mmere ki bamutera ndowooza mu kawunga mukyere ndowooza bityo lwabyaitaka lwabyaitaka nga benda muva mu itaka omusaada we yali ava mu itaka eryo nga benda tuveewo babe nga balitwala kale bakozesanga kuno ebigambo ebindi nga kale ng'ebyogera ku by'eitaka balina ovaawo bwereere bishi kale ebintu naye nga ffe tetubifaako nga tetwenda keereere kale kati nali nkali mwogeraku yakoba yasiba emigugu yajja yasooka ati bali kunkoba ati ninze naawe omwana naye abeeki yebalumiriza ati nyawe omwana nga mwene baali balumiriza ati nyawe omwana ebintu byamuleetera okuzimba nga mwene atandika kugwa mu kamba yaye ati abavuire ng'akoba yasibaku n'emigugu babutukoba nife otwawe omwana nife tinife bayenda bansibe nze aye ngezira kinvaamu kyetwogera kale babona ngeze batandikira yasibaku emigugu nga ab'ekyalo bakobezera wundi n'oyo buti oyo bateebereza nti neyamuga buti aliwa aliwo wenaawo yamala yaira kale kati bwaira kati yabanga wenenda omulamusa yekweka yewungula kubanza tyamukyawo aye nga tirya bintu bye n'okujja ewaka kuba tulinzagaine nga tijjayo aye nga amulamusa kale kati yabanga mwene alina obudekisidekisi bwakola aye nga bulaga nkala ayinza oba yakikola kubanga timwogerako aye nga aba n'ebigambo byaweereza ebyekangaba baataawo n'olukiiko
nze wentaali kendi mu kwidandaba Ivan we baataawo olukiiko ate ensoni dabagema twenze tugaitagana eti bambonawo simanyi tibakola ki lwaki musaba lwaki kale ebintu byali abityo kale kati bene ensoni dabagema baleka twala nsonga amasayi nga baleteyosi kale kati ife tubaire kale nga twabaleka kale nga we bali kuba baamala okikola baamala. Okay, kale bambi olikuwa wa media ndi Yazid Yolisigira oife obusera mbikado tujja kukowa kwebaza aba batubeererewo mu mbeera yona ogweife tugukoze ogwema mugukoze ebisigaire bya Katonda tukoze byabya tubikoze amwe bali kutubeerawo okwefiriza akasente nadala ku mbeera eno tinangu aiba mbe mwefiriza akasente mwatuwa akokuyamba ku Ivan akasente kambere mutuwa bambi katuyambye kuku era awire Mulago byalemye ayimbera ya Ivan yachuka ku kwa katono ate oboli awo n'ensonga lwaki Ivan tukamubona kukuwana kuba embeera yenida kwanonga Ivan enda ewuka ere yetipye ngo yoboli awo twamutwala ku kwe twamulumukizako oboli awo ngoi tumuzira sawa dino so basabo ni banyabo akasente ako kamwatuwa obuyambi bumwakola bwatuyamba ino nimwe abatasobola kutuwa akasente wabulanga mutusabira mutwendeze ebirungi bambi tubebaza ayi ati mukoma awakali waisubi Mulago yawanika amakono ife tukali kuwanika amakono webanga engeri yona yoidi Ivan yasobola oboli awo okuwona bambi osobola okututegeeza n'obuyambi era kuba mukyala alikoba Ivan bute bamukobye bamusikenga mu amadi bamutwalenga mwidwaire eri okumpi bamusikenga mu amadi era birabida kwetaagisa kasente so webayo n'obuyambi tukabwetaaga abasabo ni banyabo n'amakenda gebaako bitukaye kufuna kasente kugagula ya amakenda gebamuwandikire aye nga wakubira abasabo bakubya ati gabeyi ayera kyetaagisamu kwa kasente tuyambe ku Ivan asobola okubawo Katonda akole ebyamagero ifa tuli mu isubi tuwene ku abantu bangi nabakobeire eyo ndi n'omwana nga we nabakobeire eri omwana muwala mwana yali muto myaka nga 6 ayina kituli ku mutima yajja Mulago bakoba omuzaire ati we mutakola operation within 1 month oba 2 months omwana anabanga azirawo wabula bano bali bamayuge nga baavu kibakola kwira waka nga balinde ebiririra omuzaire yakati nze nzira sente omwana abaawo so nga ajja kwidwali yamuga ku painkiller zaawo n'eddagala ly'ekisoga aye buti omwana ali mu myaka buti ajja mu myaka 15 akaaliwo asoma n'okusoma so nze ndinga Katonda akola ebintu ebyamagero tuwayine kuku sefu tulina okwikiza mutima nti etugezaako empolampola Katonda idda kutulinga mu booli awo Ivan idda kuteera kuba mwana mutaza ino musango so tukaja maiso bambi n'okwenda obuyambi bwimwe kolina kona ndidde kaida kutuyamba ku mbeera yetulina embeera no yetulinayo eyogula obukerenda n'okugezaako ku bino ebindi ebya Embozi ebya mutuwa n'abatukobye okujja okumusabira twagene eri yabaidde okumusabira waka Ivan eri abamusabira baliwo baida bamusabira ku bityo so bambi mubyo maiso n'obuyambi wabulanga ekiriwo kya kwebaza so mama Ivan nga ndi kuva gano yongera okwebaza abantu obuyambi nebaza ababajire nga bemereraniza okuva mu ntandikwa paka ni buti wetu tusokwemerera n'okwemereza wa Ivan singa tegali maani gaimwe bananga singa tiddi banaye mwebale nebaza n'abakola entandiko gwali omutwe okungema kweno mu kyalo okuntoola eno mu kyalo ne basobola okundeeta amaiso gaimwe banaye mwebale nzoba Ivan abaawo batabaawo aye ndidde nti mwanamba Katonda abagabire mwongere okuba n'omwoyo ogwo era nasaba nti mutakomaawo kuba obwetaavu bukaliwo bunene
kubeera kaali munafu kyokka tikola amaze emyezi ebbanga inene nga ndi bwawo ndi kwaivani era obugabizi bwaimwe akasente kaimwe kabaire nga katuuka era kakola ogwo omulimu era nga tikwonoona tikaddalabya paka wentuuse wano wendi banange mwebale Katonda ayongere okubagabirira mwongere okuba n'omutima ogwo okuyamba abantu abali mu buzibu Katonda najja okuba blessinga. Bale atuyanziza eza byenja kwongera ku bingi ino eyo n'emboozi ya mama Ivan nekiri e Mulago nekyo n'emboozi eva ku bulamu bwa Ivan. Ono ni Ivan mukwano gwimwe akali mulwaire era ndidi twongere okumusabira n'okumuwa obuyambo obuolyawo okufuna ku bukerenda okufuna ku idagalo okujja okumutolangamu nze ndidi waliwo isuubi nti Ivan asobola okutereera tuwene kuku ebyamagero bingi Katonda akola ebyamagero bye waliwo isuubi wali wakati ekibumba kyasasika ndidi nga waliwo isuubi tujja kuswika wano aba kali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira ku kamera ndeno Richard munangerero na birimu itambwire naye nga ida kuchaira ku mukwano gwa Ivan. Richard nkwebaza webale kukola mulimo guno gwetukola gwo kuyamba mulimo gwo gwetukola gwa amaani ayo obolyawo byetufuna mu babitona ekirungi tutuyamba abantu kyetwenda okubona nga obulamu bukyuka so wena nkugumya jja mu maiso tawanika mulimo guno osobola okuwanika wakoti omulimo guno nze ngukoye guzamu tujje Katonda era aidukira abantu be otawo mani Richard kuba zeno Luisi wentambula nga nzira iweze na kinkosa munku mu ngeri eyindi bambi mwe bali kutwenda mutwenza ino bambi era mujje mu maiso n'okutwenda.